radiyallahu anhu 41 mamlaketni boshqarib, o'shaning kiyimi 9 yerine jama qolgan. O'zining semiyasi kambag'allarning qatorida государствоda списокda turgan. Gördüңөрбү анакай ушул чыныгы патриот, чыныгы эл башчы ушундай болот. Курсагыңды чампайтып, тойгозуп, тилтейтип, акчаңды шотуңа салып, балдарыңды тойгозуп, туганыңа, кудаңды тойгозуп алып, анан кийин унчукпай кетип калам деп атасыңбы? Сен Алла Таала жазаңды берет, патриотсуңбу? Сен эгерде депутаттар бардыңар ким болсоңор да өкмөт ишинде иштегендер, элдин башын баары бириктирен деп иштеп жүргөндөр, патриот болсоң, несколько минут тому назад он байлыгыңды элге бер, өзүң эл катары жаша. Мен айта турган сөзүм ошол. Анан жердин астындагы кендер, мына бүт олигархтар эле алган ар бир точкаларды. Көмүр кени барбы, бензини барбы, алтын кени барбы, туз кени барбы, бардык кендерди жөнөкөй эле бир лицензия алып, өздөрүнө бардыгын оформить этип алган. Ошолорду элдин казынасына өткөрүп бергиле. Мен кааларым ошол. Ар бириңиздер анан кийин мына чала спортиктер силерге кайрылам. Чала спортик дейм алардычы мен. Настоящий спортсмен болсоң, элдин мына желегин желбиретип, туштаракка барып согушуп келгин. Эгерде сен спортсмен болсоң, ошондой кылгын. Мына спортсмен балдары эркектен жүрөт. Чала спортик болуп, кичине штанга көтөрүп алып, барып олигархтардын аркасынан жүрүп аларды коргоо. Сен азыр могу жердеги бардык депутаттар барбы? Бардык акчасы барлар барбы? Бу элден коркпоо себеби барбы? Онун жанындагы телеэкран келине ишенет. Ошону себебинен гана билгенин кылып атат. Силер эркектин уулду маласыңбы? Аллага ишенип, рызкыңды Алла берет. Андан көрөк, анын кызматчысы оккондан көрөк, оноо жерге барып тачка түрткөнүң тыгыраак эркек болсоң. Силер ул болсоңор, кайрылам мен силерге. Чала спортиктер, эгерде спортсмен болуп, желебай болуп, дадил болсоң, элиңди корго. Мына жерде акыйкатка кел. Келиңиздер. Ушул жерде ачып бериңиздер. Бир аз могу жерде ачпа. Келиңиздер ачып берсеңиздер. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жапаров Садыр Нуркожоевич сөз беребиз азыр. Могу жерде ачып койсоңуздар. El jurt, tınçlanıp koysoңуздар, tınçlanıp. Тынчтаңгыла, укку дедик бе? Урматтуу el jurt. Саламатсыздарбы? Урматтуу el jurt. Ушунча el болуп, мени колдоп келгениңиздер үчүн мен эки дүйнөдө ыраазымын сиздерге. Ишеничиңиздерди толук 100% аткарганга даярмын, аткарамын. Мына сиздердин көмөгүңүздөр менен бүгүн мени бекитти. Андан кийинки талап элдин сиздердин талабыңыздар 5 октябрдан бери Сооронбай Шарипович Жээнбеков кызматтан кетсин деген талап болчу. Мен ошол талабыңарды коюп келатам. Бүгүн дагы койдум. Түштөн кийин кечке чейин отурдук, бирок сүйлөшүү жолу аяктаган жок. Мен эртең 11ге чейин, саат 11ге чейин суранып, сиздерди ошояка жөнөйбүз деп атат деп кабар келгенден кийин таштай салып келдим. Эртең менен саат 11де сүйлөшүүлөр 11де башталып, 12 бирлерде бүтөт. Ошого чейин урматтуу эл журт, ошого чейин уулуңуздар. Мен сиздерден суранамын, урматтуу эл журт. Акыркы жолу суранамын, акыркы жолу. Маған уруксат бериңиздер, мени уулуп коюңуздар. Эгерде эртең бүтпөсө, анда мен жоопкерчиликти албайм мойнума. Ошондуктан акыркы жолу суранып атам сиздерден, акыркы жолу. Эртең 11ге чейин тарап бериңиздер. Эртең мененки саат 11де сүйлөшүүлөр бүтөт. Ортого түшүп аткандагы да кишилер бар.
Ошондуктан bir жолу сабырдуулук кылып бизден кетпесин, эртең бүтүрөлү. Мен сиздерден акыркы жолу суранам бүгүн. Aldanbayım. Urmatlı el jurt, aldanbayım. Mağa makul bolуңуздар, meni uğup beriңиздер. Urmatlı, tınçlanıp turыңыздар, urmatlı tуугандар. Кетет, урматтуу. Бүгүн кечке тургуз жерде көтүп, кичине сабырдуу. Кетет. Болгону сүйлөшүүлөрдүн акыркы мүнөттөрү калды. Ошону эртең саат 11-де улантабыз. 12-1'lerde менин оюмча 1-2 саатта бүтөбүз. Мен сиздерден дагы бир жолу, акыркы жолу суранам, урматтуу эл журт суранам. Ушуга чейин угуп келгениңиздер үчүн рахмат, чоң ыраазычылыгымды айтамын. Силерге таазим этемин. Ошондуктан азыр тарап бериңиздер. Угуп угуп. Biz kütüyoruz erken geçeyim bakalım. Uğur turumuzlar. Ушунча күткөн эми бир күн күтүп койгойлу туугандар. Сабыр этели. Дайыма сабырдуулук жеңет, сабырдуу бололу туугандар, сабырдуу. Сабырдуу бололу урматтуу туугандар. Азыр мен сиздерден суранамын. Тынч тапнакай, үйгө жетип алыңыздар. Urmatlı tуугандар, сабырдуу сабалтында эртең албет көнекке чейин күтө аласыздарбы? Келиңиздер, тынчтан уйкуңуздар. Тынчтан уйкуңуздар. Садыр Нуркожоевдун таңагына чейин уйкуңуздар, тынчтаңыздар. Урматтуу туугандар, аягына чейиңиздар. Эртеңке чейин жакшы калыңыздар. Чоң рахмат сиздерге. Аман эсен, тынч тарап кетиңиздер, сураныч. Садыр Нуркожоевге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруса, эртең саат 11-ге чейин деп айтты. Урматтуу туугандар. Садыр аганын сөзүн эки кылбайлы, урматтуу туугандар. Başınızdan tınç olup tertip verin. Uğup durumuzlar. Urmatlı mevcut, urmatlı durumlar. Urmatlı mekendeşler. Evet, sağlıklar. Tartışma şartlarımız var. Doğumlu tartışma şartlarıyla. Biz bu yerde Kur'an'ın zorlaş için, kordoş için gelgen yokuz. Hakikatını bizden geldik. Uşanlıktan, Sağlık Nurkoca şartlarımız, tartışma şartlarımızdan. Kuday buyursa, erken saat 11'de dayan başkalar. Sizler, tartışma şartlarımızdan sizlerden hoşlanır. Biz yengemeyiz. Assalamu alaikum. Men uğup koygula. Men uğup koygula, bir tugandar. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı mekendeşler. Biz bugün Sadır'dı biratolo tetigi buzukulardan kutkarmayınca ketpeybiz. Urmatlı bir tugandar, bunday kılalı. Hazır. Men Sadır'daki menen girip, buyakta men жазымында алабыз bir tugandar. Oyaktan hızlı çuğulga kişine turtturgula. Biz paka mo maseleni çepçeyince hiç yaka gitmeyiz. Kırgızstan, o buzukulardan bir atolu kutuluş gerek. Oşon üçün kişine turtturgula. Hazır işlerdi plandaylı. Süйлөшөнү туртургула кишине күтүп тургула. Урматтуу туугандар, сабыр. Могу жердеги сахнаны ачып берсеңиздер. Урматтуу туугандар. Келиңиздер. Коюңуздар, убакыт тазалап чыгып берсеңиздер, урматтуу туугандар. Могу жердеги жанакындай бардак кылбай тартип кылалы. Урматтуу туугандар.
Madaniyatni saqlaylik, Qirg'iz elim. Deyindilar, tortmaysizlar ар жаққа түсе пичканы. Жаш билеттер бұл жаққа келсеңіздер. Жаш билет deyildi. Келіңіздер бұл жаққа жардам беріңіздер. Qirg'iz elim. Sadır'ın qo'shayishni qo'ldaysizmi? Sadir, Sadir, Sadir. Hurmatli ағайын туғандар, бүгін елімізде тарихи күн. Қырғыз елінің тарихы шешілді. Президент, депутаттардың күні бүтті. Ушул күнге чейин ел чыдады. Ошон үчүн бүгүн Садыр Жапаровду өзүнүн курамы менен бекиткен курам менен куттуктайды. Жакшылыктарды каалайды. Мен Кыргыз Республикасынын аксакалдар кеңешинин атынан, апрель элдик революциянын баатырларынын атынан сиздерди да куттуктайм. Жакшылыктар болсун. Булардын бийлиги бүттү. Бүттү. Elçut, aldak da kıyır koyalçı, uğuzum koyalçı. Bakın, aldak! Aldak! Evi, Sadır ağa, aldançı adam emas. Aldanmayt. Uğup durma. Hiç kim aldanmayt. Eğer oşonda buzu oy ola turgan bolsa, el geçirmeyt. Assalamu alaikum, Kırgızlarım, Marslarımı. Vakit sozu atıp bizde olduk. Gitmekle, takansa çaptaktағы. Üşteden bugün barın getirip durup, alan geteriz. Ayılan ketken eller var. Üşteden kaça günden beri açığa toğuşuruz. Çapakla, gitmekle, üşteden takansa. Erkekler başladılar o. Takansa erkek olur. Erkek sikerli. Erkekçe durgula Sadırбай деген. Sadırбай kendi kollaydı. Bugün takansa durmasak, erten geç bolok. 8 canım деген. Alga vatan, gitmekle. Canım karşı basmakla. Sadırбай деген. Gelsin bizden bolsun. Alo, geçiriz. Саламатсыздар, Кыргыз элим. Men шашып келдим, эмнени айтайын деп. Тет жактагы кыргызымдын жигиттери тарап баратат. Каяка кетип баратасыңар, эй? Ал эртекиге калбасын. Бүгүнкү күн чечилчү күн. Ушунча келген адамдын убактысы үйүндө ыйлаган эненин балдары койдургула балдар. Силердин да эгер бар, силердин да эжекер бар. Үйдө канча балалуу аял ыйлап отурат. Болбосо, ушул 120 чимкиниктердин кулу алып иштеп келдик 10 жыл. Билесиңерби? Эмнени айткым келип атат муну менен мен силерге. Эртеден кечке 5 баланын энеси бир кухняда посуда жууп иштейт, 500 сом зарплата алат. А биздин депутат хозяиндар бир тамак тамагы 500 сом. Бул адилет төлөппү? Жок. Келсин суга. Hurmat tuğanlar, biz jeti tuğandan gelgen eller. Karabay men, Sadır Japarov aytkanday, erten 11'de duraklık sırap, dünyamıza gitmeyiz, takansa durağız. Assalamu alaikum Kırgız el. Assalamu alaikum Kırgız el. Uksağır, tınçsağır. Kırgız el. Assalamu alaikum. Buna gördün. Sadır Ağavaz'ın ayırlan жаңы gel. Assalamu alaikum Kırgız el. Uğup koysun or. Kırgız el. Uksağır.
Assalamualaikum Kırgız elim. Buna 5 günü olduk çaşlar. Erkekçe durduk. 5'den Dakar'da durduk. Bu hayvanatlardan. Bu müstesna. Çıkıldık. Bu pıttar vaktiydi. Hiç kimi seçten gelgen çok. Bu akırı mütkanda bulan. Olçarga oran sulaş otan. Bularçı erkek bazı gelmeyi. Bugün cevabımız yok. Bugün işlerden çıkarak. Biz yaşlandık. Mehmet Kırgız'a gitmeden. Biz erkekten çıktık. Erkekten kurduk. Bunlar olmayın. Biz erkekten çıkışımız gerek. Bugün Dakar'da bitiriyoruz. Olmaydı onlar. Erkekten. Köye tavşaydan ettiği baylar eleyisi. Cevap ettiniz. Aynalan Kırgız elim. Karabağına aldanıp kaldık aldanıp. Bir gün çetilsin. Gitmeyiz. Gitmeyiz. Aldavatat. Ay kimden aldım çıkamıyoruz mu? Gitmeyiz Karabağına. Kıykırgına. Hazır çetilsin. Çetilsin. Sokakın. Uşul derden aynalan Kırgız elin. Karabağına gitmeyiz. Uşun çaçılagan enne erten 11'ge çayın çıtamak attırmız mı? Karabağına soket almayıp gel. Hurmat turanlar. Uşunca eldin kavu tilegi. Ümütü aktanmay kalmayın. 11'ge çayın buna. Sadır Japarov aytdı mı? Akıl kuvvetini çıkarın. Bütüz. 11'ge çayın dedi mi? Vardı. Eğer 11'ge çayın çeçilmese Sadır Japarov'a da söz vermeyiz. Biz yıktın hey. Provokasyon aldırma ama. Çağırmadı provokasyonda. Karama. Assalamualaikum da Birjoğlu. Жаңа сөзім бүтпей қалды. Hazırдағы işi оңына бүтпей атат. Не мұсапыр не? Оңой емес алыстан келгенше. Ел жұрт етегіне шығара әлі. Сок елемес. Бұл 4 жолы. Атамбай, Баки, бұл жөн еле шапка бар. Шапка емес. Бұл түйі. 120 арбашқа баяғы ескілер кетіш керек. Тазаланış керек. Ұлғаш, пожалуйста. Сока менен 120 депутаттар кетіп, парламентский кетіп болбой. Аднаматын атты, президентский болып. Садыр Жапаров байке өзі президент болуш керек. Жанында өзіне ұқсаған, мекенге күйген, Құдайды таныған адамдар керек. Ел жұрт, тарабайбыз. Провокация алдырбайлы. Тыныштылықпен. Бүтөз провокация, бүтөз. Қалғандарды айтқылақшы сұраншы, кетсінші қалған. Қалғандар кетсін бақтырыны. Ойыншық бұл. Ертеңге, атам бұл. Ертең. Садырбайымыз келеді. Қалған чүрмоқчы. Ел жұрт қалған чүрмоқтар. Қаза олып, артыншы қайтайлы. Кем күнөлі. Президент күнөлі. Президентті кетші керек. Андай емес, бұл қалған бұлт бар кетші керек. Анан. Құдай бұлса жақшы болды. Біз алдағы. Уругвай. Мұсылмандар үлгілі олыш керек болшы. Ал жақта Уругвай бұча жоқпыз біз. Уругвай. Ал жақта депутат бермес. Елге күйімді адамдар жеткен. 10 шақтылы адам жеткен. Бізде жетей. Областан әрбір бір-бірден. Бірелеп біздер. Қалғаны ел мыйзам. Елердің тарихы жақшылығымен кетпесі. Алардың ешіп жеген, елді қайнаған. Осылар, алардың тарихы. Бұл жаққа елініш керек. Тересі тезгер сейл елініш керек. Алданбайлы, сұраныш, ел жұрт, алданбайлы. Бірақ тыныштылық менен жеңеміз. Тыныштылық, провокация алдырбайлы. Assalamualaikum Kırgız. Kırsa tübön göz Kırgız. Sabır kılgıla. Sadır için sabır kılgıla gelgile. Kırsa tübön göz Kırgız.
Bir-biringерди сабырга келтиргиле. Алданып калбагыла. Ынтымакка келгиле. Эмне өзү чуулуп атасыздар? Конкретно сүйлөгүлө мыйерден. Чатак чыккан турат. Çatak kılmağla, muştaş kılmağla. Savur için, savurga gelgile. Kırgızistan, kırsatlı öngöz Kırgızistan. Kırılmaysınlar, çıdağla. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Пожалуйста, тынчтанып угуп туруңуздарчы. Түшүнүп атам. Баарыбыз чарчадык. Мына эртеден бери ушул жерде турабыз. Ачка болдук, алыстан келдик. Бирок, пожалуйста, тынчтанып турсаңыздар, бирок мына бул жерде информация келип атат. Провокация кылып, биздин атыбызды булгалаш үчүн Канат Исаевден 2,5 миллион сом берилиптир bir адамга. Биздин арабызда мына могу жерде чогулуп турган патриоттордун арасында чыккынчылар жүрөт жаныбызда. Баклашкаларды ыргытып, бизди күнөөлөп, айланайын, басып кетпегиле. 1-2 шаг ал кеттиңерби, тыштадыңарбы? Мына могу жерден жаман иштер болот дагы бизди күнөөлөйт. Мына Садыр Жапаровду колдоп келгендер ушундай жаман нерселерге барды деген жаманатка калабыз. Кетпегиле. Ушунча чыдадык, эми кичине чыдап койгула. 120 депутат бошотсун. Жээнбековдун кеткени аздык. 120 кетсин. Таң атканча. Кой турсаңар, тынчтанып коюш, пожалуйста. Адамдардын рызкысын Аллах берет. Ачкалыктан, бияктан, сууктан эч нерсе болбойбуз. Эч нерсе болбойбуз. Чыдайбыз. Бардык нерсе чыдайбыз. Туруп туруңуздар, кетпегиле. Эл алданбайт. Кас алданат, кас алдайт. Мына бүгүн биякта биз чогулуп атканда Жээнбековдук Ысык көл гостиницасынын алдына ошол жака чыгарыптыр. Мэриянын адамдарын чыгарыштыр. Силер ушул жака митингге Жээнбековду колдоп келбесиңер, иштебейсиңер деп. Эмне деген акмакчылык? Элине каршы болуп, мына дагы каршылык кылып атат. Арабызда чыккынчылар бар, абайлагыла, сатылбагыла, алданбагыла. Эмне деген максат менен келдиңер? Алла ыраазычылыгы үчүн келдик. Кичинекей балдарыбыз үчүн келдик. Келечегибиз үчүн келдик. Чыдагыла. Мен чыдайм. Кыз башы мен чыдайм. Чыдагыла. Урматтууландар, Кудай буйрса, дагы да кайрмабыз элге. Элдер дагы келсин эртең дагы. Келсин, эртең 11-де уктусаз. Эй, урматтууландар, азыр биз кечинде бирдеке кыла турган болсок, сразу бизди шубайт. Дүйнөлүк коомчулук бизди жамандайт. Уктургула. Урматтууландар, тынччылык, маданиятчылык керек. Каяка барабыз десеңер, Аккемеде 1000 кишиге орун бар. İskender'di. Buna özünüze ne karab, çatakana çok dedinlerdi. 1000 kişiге Akkeme'de orun var eken. Koşulacak var abi. Avtobuslar durat, düz alpar beret. Koşulcun urmattığınlar. Erten buna. Dağı çakırgıla. Ceti duvan bazığı gelişsin. Eğer. 5 dakika gitmeyiz. Üşür жерде ol. Урматтуу агайын туугандар. Уксаңыздар, агайын туугандар. Ачылуу калтырбайлы, агайын туугандар. Бул абал өзгөчө абал киргенди билесиңер да. Анан биз мындайда азыр мыйзамды сыйлап биз эс алалы, эртең 11-ге баралы. Келип бергиле 11-гече. Уксаңыздар. Азыр өзгөчө абалды буссак, агайын туугандар, биз Садыр абабызды подставить этип коебуз. Тура түшүнгүлөчү. Келип бергениңиздер рахмат. Эртең чогулуп бериңиздер анда 11-гече. Могу өзгөчө абал 11-де бүтөт. Биз ошондо жамааттуу болуп калабыз. Айтат буларчы. Булар айтат, өздөрү мыйзамды сыйлабайт. Азгот. Суранышта ошо. Сураныш. Агайын туугандар, сиздерден суранабыз. Садыр абабызды поставить этпейли. Могу өзгөчө абалды. Урматтуу говорит, медиалык агенттигинин көрүүчүлөрү жата турган жерлерди табабыз.
Жапаровты қолдап келген Biz mizamdı tutkan adamımızda. Biz mizamının pремьер-министр Садыр Жапаров шығып mizamdı tutup gelgen adam. жарандарды Bu mizamdı чакырган. Ал эми жарандар Öte ayıkol adam. Ana biz usu sadravağızdı. Buna hazır çıpıda бул жака чыгып сөз сүйлөп билдирдин. Esalalı. Erten gündele var. Erten 11'de gelmezseniz de. Buna var buluşturağız. айтылып жатат. Elcur, sizler çeçesinger. Elcur, aldan baylıçı geçe gidi. Bin songo, geleceği üstü satbaylı koyulçu. Uğuşunca geldik. Elcur, aldan baylı. Assalamu alaikum Kırgız elim. Ben Bakıyan oblasına geldim. Çigitten hazır geçecek. Bu sefer bunu seçilen çigitten. Gitmeyin. Takansa bugün bitirin. Ona gitsin çigitten. Hazır kabak bile ben sana gitmediler çigitten. Duramın. Alo elim. Sadır Bayka men sizge kaylatırım. Uşul yemek üstüne süreçtim neyiz? Vapşa işin beni oyuncu. Krasavçık falan da yayıp koyduruyor. Ya Bayka. Takıl uşul. Sonra yemek işin beni oyuncu. Sizin başınızda iş düşkünde uşul. El kollu. Krasavçık falan beri yayla. Takıl işin beni oyuncu. Bundan yolu buldu oturda biz az. Biz de sana uğraşacağız. Evde bak tut uğraşacağız. Arada kontrol oluyor. Bana gitmeyin. Amazon.com Avtobuslar otobüse erdiler.
Kırgızeli провокация kaldırmaylı, madaniyatlı olalım. Erken saat 10'da çoğuluruz, barız. Урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, белгилей кетсек, бүгүн өкмөттүн алдында Садыр Жапаровдун колдоочулары нааразычылык акчасына чыгышты. Азыркы тапта бул жакта өкмөттүн алдындагы тарапташтар тарай элек дегенде алар мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылып жатышат. Алар деген сыяктуу пикирлерин айтышууда. Айрымдары бул жакта тарап кетүүгө чакырып жатышат. Бирок акцияга чыккандар кетпейбиз деген пикирлерин дагы айтышууда. Жолуңуздагы эртең акыркы эртең баарын чечебиз. Кайчы пикир жаралып жатат. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар жана биз менен болуңуздар. Садыр Нуркожоевич акыркы суроо үчүн айттыңыз силерге Кыргызели. Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү азыркы тапта өкмөттүн алдына тарапташтары тарап кетүүгө чакырып жатышат. Алар эртең саат 11:00 эски аянттан чогулабыз деген убадаларын беришүүдө. Тарапташтары Садыр Нуркожоевичти сыйлагандар автобусга отурула Кыргызели. Бул жака аянтка келгендер, алыстан келгендерди ак кеме мейманканасына жайгаштырабыз деген дагы маалыматтар айтылды. Мынакей бул жакта Садыр Нуркожоевич сыйлагандар автобустарга отурула. Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү азыркы тапта тарайбыз деген пикирлер айтылууда. Андыктан биз сиздер менен коштошобуз. Дагы да ошол эфирлерди алып берип турабыз. Азыр Садыр